muthikiriria wa Weru TV na wotegerete kuma Ntonyere Mwankathusi ndiuga Ngai akutharime rukiriro na arua iji ndene ya kibindi ki kia Turombe. Ndienda kwariria untubukonetie mwari jwa muturire kana jwa maisha yaku, the door of life. Mantu jamwari ni mantu jai dene ya iukuri ya Biblia andene ya kirikaniro nuntu mantu jakonetie mwari ijaragwa ta kitharimo na ibwega nuntu bwe gitare kairira nkaria ugwe ingwetikia Ngai agakutharima na meari yaku Ngai akakurwira nikenda umagara bwega no choka bwega na nikenda meari ire ingi jumba kuruguka na Ngai akwingere andu baria betha barungami mearine yaku kenda bameinga ugwe utikombe gwita bwega ndene maisha yaja itanyomba na kethira maisha itanyomba umenye jai na mwari na utiuomba kuumagara kanotonya nyombene tina mwari kou o muntu ndene muturo no tharo na mwari na meari eu ira witharo wei Mulungu ni tharo ina andu baba ingi muno kendo tikombe kuumagara nayo kanochoka nayo utharimo ikio Mulungu akiaria na Musa ndene ya kurikithania mathana 28 mustari ywe tandatu kwi mantu erire Musa ere ana ba Israeli amwira bere butharimagwe bugitonya ndene na butharimagwe kinya bukiumagara nandi kuga bugitonya ikuga kwina mwari muntu atumba gutonya kutina mwari yo gutonya no tumba kuumagara kutina mwari yo kuumagara kuno mwanka mwari urugurwe umagare na mwari urugurwe nikendo tonya kwe muntu ugaga karibu na kwe muntu ugaga kwa eri aumagarite na imwa mantu ja yarikonie mwari yari yani yari iya kuonania mantu ja miari ndene kirundu gategera jui mwari iketumya beraga bukatharimagwa babu bukiumagara na bugitonya nuntu kwina mwari yo kuumagara na gutonya nandi nkoma ure muthuku kenda maisha ya mtu yatwika yani maisha yatumba kugia kitharimo kana yatumba okarabwega atumaga andu bakarungama miari neria kenda ugwe ukiumagara yani ugatwika confused no gichoka utikyo guchokia kwi mtu umagara yani akaumagara rukiri na agichoka utikintu achokete akyo kwawe kethire into murume ukauma nyombeku ugichoka ugwe inkatheti uchokete ayo nyomba antu uchoka na gintu kiria gikarugwo gwaku gintu kiria gikarigwa ni ana inkatheti uchokete nayo igetuminja cietu inyingi ina thina nontu mwari yo kumagara ywe na thina na kinya guchoka ywe na thina nontu wachoka nandi indo egage ekambiria nyombeku nandi kenda umenya bwega mantu jaja ni umankwariria na ya ruteto ni ruro Mulungu ya Bibiliene ndenda ugo tegere eukure ya Korintho embere 16 mustari ywa kenda Korintho embere ndenda kuthoma au muthikiririe kenda mpombo kutharima na gintu na nontu bobu murango ywe 16 Korintho embere mustari ywa kenda ruteto ruriuga uju ni kwithirwa ndina igita riagirite ria kurita ngugi inene guku otamwari nduguriri andu betu nabo ni baba ingi igwe mantu jau yani Paulo ariuga aina ngugi inene Ngai amwete na amwete itharimu bibingi na mantu ya maingi ya mega yani na murugurira mwari ywa mantu jau inde akiumagara akiuga gete kenda omba yani kuthiria mantu yera manene no ne itharimu biria akethira andu ibo barungami miarine ria kumwari yura Ngai arugurite ndene muture jwaku kumbe nande andu nabo ibone nkoma shaitani nonere miari ekwiruguri
na minya mwari jwa kujwa karajo ruguri na nuko mnyankoma imundo wa mantu jara jonde mega muntu no mwega kuringana na ore ombi mwathani ngai akumbi toru mwega no mwana jwawe ugwe no ntwikintu ikiega muno na ngai na ukugweta mantu na ukugweta maita ya maingi muno ndene kiugo giki nandi igitumye kuona nkome kiume kana atuma ma agents bakeja bakainga miari eku kana antu bara bathuku kuri antu bangi batenda kuona mtu akiendelea bakaigwa ritho no tuba kuendelea gwaku bona kinya ng'ombe ku ikarabwega bakaigwa thuku nandi antu bau bomba kweje nyaba gegera sumu kuinga murango jwaku ng'ombe iu imekama ugaikieria na rigatedia njeku na njeku ikagia into kana miunde ku karime karete into kana mantu ja manyara biashara lakini nkoma na tumite andu bare bakurungama baba ingi muno barungami mwarine jwaku kenda bayinga ugo tikaro umagara utharimwe kana ugicoka ucoka na itharimo lakini nande ibwega kiri mwathani nontu mantu jaja Paulo akwaria aja iye kirinya kairi Jesu aje kirainya ndene kugurirwa ithatu mustari wa mugwanja aria kugurirwa ithatu mustari wa mugwanja kauga atia na muraika wa kanisa iria iri Philadelphia mwandikire atiri uju niu auga uria uri umutheru na ningi uria uri wama na nowe uria ugwete rubunguro rwa Daudi we uria uruguraga na guti muntu kinya uriku umba kuinga kairi na riria aingite gutiwe umba kurugura mantu jau iya kumbikira inya mutethia muthikiriria wakwa kinya thaiji ndi aja ndene ya Weru TV no kuigwa mantu jare Jesu na ndi akugweta Jesu ariuga atiri ariria kanisa ya Philadelphia auga atiri ni waugite uria uri umwagiru na wama hati urio ugwete rubunguro yani nwe withoe na rubunguro ikuga atia kwina mwari ukaigwa mtu akiuga ai na rushabi yani ena rubunguro wiro ambi irwa kurugura mwari akaumagara na kurugura kairi agitonya nandi irio Jesu akwira kanisa eji ati huju ne ugite uri mwagiru na wama ati na kairi ai na rubunguro rwa Daudi untu bure bumbikira inya atenda rubunguro rwa Daudi nukuona maisha ya Daudi ore yakari Daudi utindwa akiumagara kurwa agashindwa Daudi ashindaga ndwa ciombe kinyarira kijayanti keumire kietagwo Goliathi kiambiria kuinga miari ya Israeli nikenda batikombe kumiliki intobire baero imwathani Daudi aumagarire aika mtu takaeje kaumite na aria Rwanda kurithia ng'ondu yani keja indi nontu kwirubunguro rugwitoro Daudi igekiri ikare arubunguro rwa kurugurira Israeli etikumba kumagara batikiumba gucoka nandi kumbe Daudi nwe wari arubunguro ruru rukugwetwo Jesu aja nandi Jesu aruga atiri ndina rubunguro rwa Daudi oruria Daudi arugurira aru oraga Goliathi ana ba Israeli bomba kumagara na bacoka na batharimwe muno baikuraga nja ya ntira rubunguro ruru iru Jesu akuga atiri ndina ru ndena runo ntubwa kumuthikiria ndena runo ntubwa njeku ndena runo ntubwa kanisa yu etekuraga kana biashara yu etekuraga mantu yu atitaga bwega pastor tiga kurira mono ndene maromba kwi kintu gitawo miari ugwe nande uria Jesu mwari jwa kwari na rubunguro ruriko Jesu ariuga ai na rubunguro rwa ministry yu ekurwa rwa biashara yu ekurwa kanisa yu rwa mantu ya kurwa njeku rubunguro rurio nande ikyo Jesu era kanisa ijiri ndi na rubunguro rwa Daudi na rubunguro ruru wundi ore uruguraga no mtu gomba kuinga na wuni de mtu ore oingaga na rubunguro chabiru no mtu ngi womba kurugura jure mpingite nandi Jesu ai na rubunguro ruru kwariria rieto na Jesu Paulo akauga atiri andu ibaba ingi
nandi rubunguro rururi irote tururwa mwathani mantu yare ankuga ya ikanywe getu inyaire mwathani ekirite ndene kanywa getu kenda tumba gutirikamia mture muthuku kana mantira mathuku kana miariwe kuinga na mbari iruguke rietonera Jesu Kristo ukethro kwigintu kiingene ndene muture jwaku kiranje kutionaga thiri imwari yoingi kanko yorugura rietonera Jesu Kristo rukiriru muthikiririo wendikiraga undikirite kuma ndene kibindi kija turombe kangu kurombera yani nkiaragia na kanywa gakwa tamu Mulungu wonde mtu Mulungu na kanywa gakwa ige kaina inya na kwi maguta yari iguru ryakwa ndiaria kanywa gaka migambo ira nkwaria itwike rubunguro ndene muture jwa kurie tunira Jesu Kristo ugwe nungangene biashara igitari ringi ukathugania niteka ugwe yani uteburi kurita biashara kankwire ugwe nuburi kurita biashara ende murango wa biashara kayo ingi ende nani inkwaria yuruguke yitunira Jesu mwari waku yuruguke customer baku beje yitunira Jesu Kristo wowo rugurere warugura company yeku endo teona clients ndi kwira rietonera Jesu Kristo rubunguro rwaku karwetire rubunguro rwaku koroijerwe mirango yeku eingwa na ndi kweja rubunguro kanko kurugurira rietonera Jesu Kristo ankurugura mwari yo anjeku ugwe njeku kende itharimwa kurugurire njeku ugwo redia ndedia ciaku cia karabwega ana baku bakarege baina thiri na bakare baina ugima bwa mwiri rietonera Jesu Kristo ugwe magwe ukumagara na ugitonya nontu nandi rubunguro inkwero itwei rubunguro ruru ruti karaura kairi njeku na miari yeku iti koro ingana kairi rietonera Jesu Kristo mwathani umunene ure ondugure miari woni de watchman nkarete ndene ngiti ndaromba ndera mwathani ugwe ko kandita ndene ngiti ndigatwike watchman ontontetero kuma Mombasa mbe yo twika watchman aja town nandi daro na kirundu kiu mwanka ngai andugure miari na twika kiria ndabwiri gutwika imwari jwa ingi nkoma ya mbira ugwe ugatwika watchman forever ende ndauga woni ntetwika watchman onto gikite kyo ngai ambetirite ndaro mwanka nda ego rubunguro ra mwari wako yikurugura yekuruguka daiji woni the pastor the bishop induga merite diocese yonde nonto mwari yokaruguka iro kona mantu ya manene yara mwathani yagwekirite ndene witho bwaku ndene mathidio iukuria mathidio yatumwa murango ywe thatu kwiki wete kijaga kiareta gorukiri ya twire ara mwanka mturia ha twika mukuru ari mwarine jweta kwa yu muthongi wa kanisa ikenda areta gwa ukenda aromba ye aegwa sandaka ni antu bara batonyaga aegwa tethio o muntu eja saidia maskini muntu uju eki ome indi atatonya na murango juu antu batonyaga murango juu na are ndene kiuru bakaromba baturie marunga ya kabadharima bakaumagara kairi badharimi indi we kuma muture jwa we chunde ngai inkoma ya muoganitie ya muekira mirimo na ndi muntu uju ejaga ageko mwarine kwa atitonya murango ijo ingi na ndirio irio pita ntukwe mobeja baina Joana ba mwithira mtuju atura kamwarini aja atatonya atatharimo bangi bakitharimwa irio bakumurie ne atukwenda ba mwira tutege na metho yaku ugwe tutege bwega mturia abategera kithuganika kwenda kwegwa gintu kaba kwenda umurita kintu mukwenda bamwa indi ba mwira mbeche tutina cio tutina mbecha na dhahabu indi kila tuina kio ugwe Jesu nwe rubunguro rwa maisha Jesu nwe rubunguro rwa muture jwaku na mwiri jwaku na into bionde biriwe na bio Jesu nwe wumba yani gutwika rubunguro rwa into bionde wowo ketho tina Jesu mantu yaku yatikarabwega nandi muntu uju aikwirwa kila tuina kio twakwa ikyo tugukuneke na arua ba mwira rietonera Jesu Kristo okira ba mwa rietonera Jesu Kristo ba mwira rietoreu atwika rubunguro muntu uria utari na inya muntu wari kiwete muntu utari inya age inya kinyamwiri jungwa jwe rubunguro mirango emwiri yo kya kuingwa mwiri yo ajagwa mwiri yo atwika ikiwete yutumba nombi nandi muntu uria ari kwego rubunguro rugwetwa Jesu muturire jwawe
mwiri jwawe jwagwata inya maru na nchanguru chiawe na mtu uju hambiria gukira arungama na ikurungama mtu uju hambiria kurugaruga na ikena mwari jure ukani chata atonya jwita kwa yu muthongi atonya murango juria atonya mwanka ndene antu bara baturaga kuromba bara baindene bamuona mtu uju akitonya nabi umutegera bona kiki wetekera kirari mwarine mirango ewe ruguka atonya ndene athathagia mwathani amwinira na aromba murungu mwega kitharimu kiawe kieja murango yu mwega yu muthongi muntu atatonya nyawe bangi baturaga kutonya murango yu muthongi wote utonyaga naju yitonera Jesu Kristo kangu kwaria narua hiji rubunguru rwa Daudi rweje njeku rubunguru rwa Daudi rweje biashara neku rubunguru rwa Daudi rweje muturire ne jwaku rubunguru rwa Daudi rweje ndene mwiri jwaku anturugura iro inkoma kurugurira mirimo kurugurira mantu ya mathuku kurugurira meja kurugurira intubira biye yake yitonera Jesu Kristo rubunguru rwa Daudi rureguru ryaku kendo ruguru mantu ya mega uruguriro mbecha uruguriro biashara njega uruguriro customers uruguriro yani miunda yaku ikarebwega uruguriro kinya nande wambire kinya kugura miunda uambire yani kugia intubi biega na maisha yaku kinya yake Ukristo yakarebwega nuntu kuri antu batirunga mabagwega batikarabwega nuntu murango iyo ingi otauria Paulo nonoki indi na imotomeria indi ethere mirango ewe ingi kinya ugwe no ingiro mirango ukiendo okarabwega uko kwatwika ko karabuthuku riro kwenda gukarabwega na mwathani na ndi gwatwika itaka wiro karabwega na nkoma yitonera Jesu Kristo imwari jwaku yurigicanitwe thahiji ndi kwaririe yitonera Jesu Kristo ati rubunguro rwa Daudi no rururu Jesu ampete kankukurugurira ugwe kuma narua hiji ngari chiaku ogura kaiko igutwika ni accident yake ngo yani gwatwika nandi intubiria biro kugura kire ngari itu tethia ite kureta gintunja kai ukuretera stress na maisha ya momu na cia kuthiria buru yitonera Jesu Kristo kan kurugura nandi miarie mega ya mantu ya mathongi dene muture jwaku antu asara yeja na anjali yu anjali anko chumagaria ogura ngari ku ikufaidi ogura kintu gyaku kikufaidi intubia nje ku bikathukanga biga kufaidi yitonera Jesu Kristo miarie ku ikarebwega na miarie ku ireta githari muntu ko chiombe ndiuga ngai akutharime kuma Weru TV mwathani akare nagwe mwathani akweinya injeru mwathani athithie mantu ja manene pastor ukaigwa yani unogete kairi rubunguru rwa Daudi ritonera Jesu rukweja ndene ministry eku na nditiga ndiburombere ritonera Jesu Kristo na mwathani akabutharima mbere ya kuromba ndiuga mbita kwa Bishop Gerard Muroki kuma kanisa ya Christian Foundation Fellowship ama kana CFF haja Meru Town kanisa yetu ri haja tu ogikumene haja ngai abutharime tiga mburombere kenda mantu jaundaria yombe gutwika inya ndene miturire yenu ibwega mwathani umunene we uri inya mwathani ibwega no rubunguro ruria ugwe naru no ntwe naru utinkomeka rujukia mwathani ibwega no ntwe uria we naru nawe no twete mwathani kenda tumbo gutethia antu baku Jesu ndiruga kitharimo kiri antu bonde athikiriria na tubara bonde bategerete Weru TV Weru TV ngai etwikite kitharimo kiri antu bonde ba Meru kuma thosi mwankato nyeri ngai batharimwe na bakarebwega bare bonde bandikirite rukirirwo narua hiji ngai akare nabwe nabokerie itonera Jesu Kristo amen amen.